Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka United Hinyo Trap Movement Ribhoy hapo kajanyalam working president uba Sparli Sinkli. Hakalay trek uyayong arhaja apusan kalayo bat yaki armut kibriyo kibadi bat dedrak nakasnang kat nyomer kabahap habernihat katba kidang yang ya kakali trak harut surak. Kaseng halor ka jingtip ya kani kadang temu bakidei ki batu henrei anda lakenra e kakali kilalap ya ki drok bat ternia enjek hapo borti. Ha kabayadei bat kani ka jing yo bat na kalyang kaseng kala pentip syaki bor pulet ka thanat bernihat. Kaseng ha kabayadei bat ka jing kenrei udrok kala ong bakan yele kat bala ban penduk jat ya udrok hakithan ribhoy bat bernihat. Kalyang jungi seng UHM United New Truck Movement nilayo unpat iki armut kibreu kiba di bat hiu drugs hakas nong khat nyomer kabahap ha bornihat nilayo unpat yaki ha kapor bakidang le ekne kam hapo bornihat ha khat nyomer na kawi katrok bakilap ndieng ha rut surok te nakalang jungi kum kaseng awang kili kine kong pa kim syapadi atau drugs no be ngimar pa en ka jingtip ka bangi yo ning kong ngim poy perkhat ba kindi kita kinong di drugs ni kinong kay drugs nding yo jingtip ba kidi ki ba kibreu ki ba sutu iki mknyang na kitrok ba semilin bentuk kita ya trok iki te nakalyang jungi kasangila hiar sa katika ka ba ngilalap iki yo bat iki arngut hadin kata andang kendra trok ngilap bando drugs bat kiternyan jack kibadon hakaway kasong hapo plastin kabati labu ba hakaway kaborti te nakalyang kaseng marsen yo ikine kila phone kila IT no sa pulit jong ka bornihat police station bakin le kay kibadon kap